Ciao bella. 15. po redu Zvorničko ljeto je od 2. do 8. avgusta desetinama hiljada posjetilaca poklonilo nezaboravne trenutke. Posjetioci su mogli uživati u sadržajnom muzičkom, kulturnom i sportskom programu, a Zvornik je nesumnjivo bio kulturna prestonica Republike Srpske. Nevrijeme pred početak otvaranja nije pokvarilo predivnu ilindansku noć. Manifestaciju je otvorio načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović. Zvorničko ljeto je jače od svih neprilika, pa i ovih vremenskih. To je manifestacija koja će trajati, koja će pobijediti sve nedaće, makar se one zvale i kiša sa olujnim vjetrom. Pozivam naše sugrađane da se narednih nedelju dana druže s nama, da nađe svako nešto za sebe koji svake godine u onom što su organizatori pripremili, u dnevnim i večernjim dešavanjima. Starim i novim hitovima jedan od bardova narodne muzike Marinko Rokvić prvi je pozdravio nekoliko hiljada zvorničana u predivnom ambijentu na obali Drini. Ono je čovek neki što mi uze sve, skitice čekajte, ja nemam te, ovo je moja kuća živa sam, ovo je moja draga, volim i sad nju, ono je čovek neki što mi uze sve, skitice čekajte me, ja nemam gde. Možemo svi zajedno da vas čujem. Skitice čekajte me, ja nemam te. Uživala je publika, uživao je i pjevač. Meni je uvek drago da sam pred svojom publikom, sa svojom publikom, vidim da oni pjevaju sa mnom svi horski, onako, znači za svaku pjevača to je sigurno onako daje mu jedan motiv više. Baš nam je drago što on otvara ovo kulturno leto. Odlično je, lepo se družimo, uživamo, tu je mnogo ljudi, lepo je veče. Znači puno za omladnju, za narod, tako da izađu, malo neko nekog vidi, da se druže, da čuju malo muzike i tako. Nina, hoćeš ti da radiš s nama? Šta da radim? Da ukopam kukuruze. Isto, ne pravim jasicu od kafana. Mi tebe zovemo da nam se pridružiš. Ti me zoveš? Ono hoće da mu ubije. A pusti nju, ona ne ume sa decom. Ja nisam dete, imam 20 godina. Imaš malo pa penzija. Ni ljubitelji filma i dasaka koje život znače nisu ostali uskraćeni. Uživali su u predstavama Vaso, Picasso i Šmizle, zvorničkih glumaca, ali i u bioskopu na otvorenom. Mladim zvorničkim glumcima ukazana je velika čast. Učešće u sklopu Zvorničkog ljeta nam veoma znači i znači nam što održavamo tradiciju, znači učešća pozorišta mladih na ovakvoj manifestaciji. To je baš jedna od važnijih manifestacija za nas mlade, pretežno zato što je to neka kultura našeg grada. Trebalo bi još više nekih kulturnih događaja da se dovode u naš grad, da se naš grad jednostavno preporodi zbog mnogih dešavanja.
Tropsko 3. avgustovsko veče upotpunio je specifičan muzički sadržaj u izvođenju rock simfonije koji je kulturnom životu Zvornika podario jednu novu dimenziju. Pratim više godina Zvorničko ljeto, ok program ove godine i najviše mi se dopala rock simfonija. To je nešto novo na našim prostorima. Ova godina je najbolja. Ova godina. Mislim da je stvarno izbor i muzike i onako organizacije, organizovano je sve na jednom nivou. Tradicionalnom manifestacijom Ljudi i mostovi obilježen je susret rukovodstava opština Zvornik i Mali Zvornik na mostu Kralja Aleksandra koji spaja jedan narod, dva grada, Srpsku i Srbiju. Uvijek pošaljemo poruku da smo jedno, da granica koja je uspostavljena nakon događaja 90-ih ovdje na Drini nikad nas neće razdvojiti i želja nam je da baš ovog dana bacanjem latica u našu Drinu pošaljemo poruku da smo mi jedna duša razdvojena na dvije strane. Načelnik je upravo rekao, ja mogu ponoviti samo, ovo je jedan grad, ovo nisu dva grada, jedan su oduvijek bili i jedan će i ostati. Ovo je dobra poruka koju mi šaljemo u svijet jer ovo je poruka mira, ljubavi i sloge neke i saradnje između naše dvije opštine i naravno dvije države. U večernjem dijelu programa nastupio je Dejan Matić pred više od 10.000 ljudi. Pošteno bi bilo da ostanem u životu bez prava na sreću i bez prava na lepotu. Ljubio sam druge, pa da ostavlju pred svima, a bila je ono što se samo jednom ima. Dozvola za ljubav, nek mi bude oduzeta kad sam je isterao iz mog sveta zbog mene. Jednu ženu duša voli, ne najde nikom više da me voli. Ljubitelji rijeke i ribljih specijaliteta u prijatnom ambijentu na obali Drine i u dobrom društvu kuvali su riblju čorbu. Svoje kulinarsko umijeće pokazalo je 17 ekipa s obje strane Drine. Pobjedila je domaća ekipa rafting kluba Eko Drina, ali u prvom planu je bilo druženje. Svake godine smo ovdje prisutni, igrom slučaja prošle godine smo bili pobjednici ove manifestacije. Nadamo se da ćemo ove godine odbraniti titulu prvaka. Ova današnja manifestacija u prvom pogledu znači jedno veliko druženje prijatelja reke Drine, ribolova, lova i tako u kompletu sve. Jednostavno idemo ka boljem, znači druženje je pozitivno, dosta je takmičara, uživamo u prirodi, u njenim blagodetima i lepo je.
Iako Van Gogh nije prvi put nastupio pred zvorničkom publikom, ovogodišnja svirka, ispunjena emocijama, harizmom i rock zvukom, pamtit će se godinama. Euforija i oduševljenje trajali su do kraja koncerta. Došla sam na koncert Van Gogha jer je to jedna od mojih omiljenih rock grupa. Omiljena mi je pesma Anđele moj brate i očekujem da večerašnji show bude na nivou. Što se tiče Van Gogha, najbolju atmosferu pružaju, znači sad neku muziku manje više voli, ali atmosfera njihova, znači haos. Van Gogh kao i uvijek pravi dobre svirke, dosta ljudi, puno energije i uglavnom nikad ne razočaraju. Bio sam i na Bini, na Van Goghu i baš je lijepo, mislim, i baš je lijepo što ovo ima u našem gradu. Izložili smo nakit koji mi pravimo, narukvice, ogrlice, minđuše, rajfovi, broševi i tako trakice za manju djecu, djevojčice i tako. Manifestacija je sjajna, mi svake godine učestvujemo, imamo sjajnu saradnju sa turističkom organizacijom. Uglavnom ovdje i izlažemo, sugrađani su zainteresovani, uglavnom dođu, prošetaju, posjete, vide, nama je to onako lijepa promocija. I ove godine organizovan je šahovski memorijal Boro Vukajlović, fudbalska utakmica veterana, ali i zvornička etno tržnica kao jedan od simbola ove manifestacije kojom se žele očuvati etno vrijednosti i tradicije. Svih 7 dana ljubitelji slikarstva uživali su u izložbi slikarske radionice Paleta. Ako je kotić pored vode, onda je voda kotić. Da, razumije se, to nije samo voda. Nama znači dosta učešće, ali tako ne promovišemo mi samo sebe kao radionicu, nego i naš grad. Trudimo se da ga predstavimo u što boljem svjetlu i da ga predstavimo kao jedan kulturni grad. Radionica i ove godine na sebi svojstven način podcrtava dio kulture, to jest sa karakterističnim članovima i kolorističkim likovima predstavljamo se ove godine na 6 metara isključivo uličnog slikarstva. Jedna specifična kolonija u regionu gdje radionica znači maltene radi na vrelom asfaltu. Hvala puno! Dobro večer, Zvornik! Jeste dobro večeras? Da vas čujem, jeste dobro večeras?
Publika je pete večeri uživala u hitovima sjajnih vokala i muzičara iz grupe Neverne bebe. Zvornik ih je još jednom kupio svojom energijom, osmijesima i zauvijek ostao u njihovim srcima. Jednostavno, postoje neki gradovi koji ti ostanu negde kao trenutak koji ti je važan u životu i taj koncert u Zvorniku je bio super. Ta jedna divna sinergija između nas i publike na način da napravimo spektakularnu noć i da produžavamo sebi život, da ljudima ulepšamo život, sebi produžavamo život. Jer to što nama publika vrati u trenutku kad se završi koncert, to je nemerljivo. Posljednjeg dana manifestacije, služenjem večernje službe litijom kroz grad, polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje i lomljenjem slavskog kolača, Zvornik je proslavio svoju krsnu slavu, Svetu Petku Trnovu. Slava grada kao i slava jednog domaćinstva predstavlja okupljanje svih njenih žitelja, svih ljudi dobre volje da se obilježi jedan jako značajan dan za sve naše sugrađane. Daje ljudima snagu da prebrode sve teškoće, normalno uz jednu pravednost, uz jedan radni elan i uz poštovanje samoga sebe kao i svih drugih. Polako se sprema. Organizatori s ponosom ističu da je ovogodišnju manifestaciju posjetilo preko 40.000 ljudi iz srpske regiona i Evrope, a sve je proteklo bez jednog incidenta. Ove godine manifestaciji su prethodili i dani sporta kao i kamp koji je organizovan po prvi put ovdje na obali rijeke Drine pred Zvorničko ljeto. Vidjet ćemo od sljedeće godine da li ćemo to sve objediniti i da Zvorničko ljeto vjerovatno bude koncipirano da traje dosta duže sa nešto malo izmijenjenom koncepcijom. Najznačajnija manifestacija definitivno koja se u Zvorniku održava u toku godine. Napor organizatora se isplatio, a to potvrđuju i posjetioci koji su uživali u prethodnih 7 dana. Imaju želje i za narednu godinu. Bilo mi je dobro. Šta ti se najviše svidjelo? Tobogan i nevjerne bebe. Najviše mi se svidjelo kad su pjevale nevjerne bebe. Bio sam svaki dan i najviše mi se svidio koncert Nevernih beba, a volio bi sljedeće godine da učestvuje Željko Joksimović. Dovršite me, moje više nije moje, prođe sve staze. Ovo je jedna stvar koja mi se baš sviđa u našem gradu, svake godine se održava i to mi je baš drago, dolaze mnogi poznati ljudi, pjevači i tako dalje. Najviše mi se svidio Dejan Matić, bilo je baš dosta ljudi, bilo je ovo baš jedna dobra godina i mislim da će sljedeća godina biti još bolja. Ne veruj, ne veruj, kad ti kažu da sam tužan, kad ti kažu da sam sam. Ne veruj, ne veruj, da zbog tebe
Hitovima Ne pitaj, Zbog tebe ne vjeruj, Uspomene i mnogim drugim slavu opštine upotpunio je koncert beogradske grupe Legende, kojim je završeno 15. zvorničko ljeto. Spuštena je zavjesa na najveću zvorničku manifestaciju sa željom da se tradicija nastavi i opravda ovogodišnje povjerenje posjetilaca i naredne godine. Mislim da su organizatori pogodili da je bilo gostiju i nastupa za svačiji ukus, da smo na taj način dali šansu svim našim sugrađanima i njihovim gostima da svako od njih u jednoj od večeri na Drini vidi nekoga komu je drag za čuti i pogledati. Nama naši sugrađani i publika postavljaju stalno veće i veće repere. Bilo je ove godine kod nekih naših sugrađana i njihovih gostiju i rekao bih bojazni, hoće li to sve biti bezbjedno imajući u vidu događaje koje su nas zadesili u našoj bliskoj prošlosti. No, međutim, pojačana redarska služba, prisustvo dovoljnog broja policajaca naših iz stanice javne bezbjednosti Zvornik ulivaju sigurnost da će sve proći onako kako je najbolje i svjedoci smo da je to tako i bilo. Manifestaciju je organizovala opština Zvornik, dok je programske sadržaje realizovala opštinska turistička organizacija i Dom omladine. Ponosni na učinjeno, organizatori obećavaju da će učiniti sve da naredne godine bude kvalitetniji program što brend zvani Zvorničko ljeto i zaslužuje.